ole thlir thu te ka chanela kalolom le vek chawa USA le Israelian Iran beina chu zolam panjela hethila wang hianin economic anghongna sakhop maya oil po India rama Avan phah donina langa hein dona hi zolama pana chenan sajok atlenjel chuanin India rama oil Avan phah chuani Mizoram po hi alo honglo theidon lawa India rama hong chuanin kaini Mizoram po hianin oil man hi asan phah view mai theibokane news anon zian share taila Russia le Iran hi antang don donina langa Russia le China in Iran anpui tina ranziaka Iran conflict be bom India oil avang donem Russia le China in Iran anpui US le Israel ten anpui na chu Iran hian operation True Promise for kalthangin la chang ve zela ma se drone le missile akap chok thlem ta daw stock nei tam tok lo wangin a Indian nge nakina thlo chu atan ada thari kan shelo US Israel chuan Iran missile le drone tam tak anti chiat thu an pon kan shave khang hei wangte po hi aniange Iranian president Masoud Pezeshkian chuan an then om Iram an beitelaka ngaihdam adel Iran an kap sa te ni ngol lo chuan ka to lo an tum thole Iranian leadership council lai lok point RMT thua puang ngaihdam adil nuloka Dubai airport chu Iranian Cronian abe Qatar point Iranian ballistic missile alo kap thlabok Iran thusoi hi ringam harti alang Pakistan nen in annan nei India chuan thatchuin Iranian long Iris Lavan chu Kochia chol aphal saka Iranin lom thua sai Hekron hi Shahed aviation industry chuan azir chiang chiam ta reverse engineering mangin Shahed 171 Simor le Shahed 191 sayete an siam choka Shahed kron masaberan ne Soidan chen khata chuan Shahed kron te hi Israeli technology anton dewa Iran siam ni nan saibok Shahed kron hi meter thum point nga vela seinin awex peng hi meter 2.5 ania a delta wing anei delta wing chu triangle ang deu tla hi ani maya Tejas Typhoon le Rafale tlang hi ne delta anti na chan chu Greek alphabeta horop pui letter palina hi delta ti nin triangle shape ang tak an iwangane pok thei thil ke somnga vela paya an siamna material a hian thilman thlom plywood foam le dangte an mangtel 50 horsepower piston engine amanga athlo chhuat tantira hian booster mangve fowa anno booster chu lei tiffin rate atla train satellite le inner tier navigation mangnian akong le target tur chu computer kalthlanga ro save kane satellite signal achia thut chuan a boi ve thai Russia point Iran phalnain Shahed 136 angdau chia geran tu asiama US point low cost uncrewed combat attack system Lucas Croncho Shahed 136 reverse engineering kalthlangin asiam bok tu indona apo manane ramlian US le Russia te point an siam atang hian Shahed phi athathoka dangti arin thai tu indona Iranin ahmanna satle Gulf ramte ti boy tu berchu Shahed 136 kamai cage ground hi ane adang amanglo kantilo kilometer sang ni chuang thlok thaian darkar khata kilometer za somriat chuangin a thlok thai Shahed phi dollar sing thum sanga tanga dollar sing man vel ani tlangpui Iran hian ni tin Shahed ground chi rang zanga vel chu an siam chok thaya nge ne defense analyze thengkhat chuan Iran hian ground hrum he singriat chuang chu akolan reng tu man cheng teken an shalo China po hian Shahed ang tak anei dei to thlakhata singkhat chuang an siam chok man tente kan shalo Shahed ang tak feilong 300 d he dollar singkhat man vel chawane sunflower 200 long M9 le ASN 301 te po hian Shahed kron aniange India point Shahed ang tak seknang 150 aboy pui mek World Defense Show kumsani somni paruk WDS 2026 khan kilometer sangkhat range ani thule warhead ke somni panga tanga ke somnga apai tur thu antilan kha China le Russia kumsani somni pakhata khan China chuan Iran rama kumsomni panga chunga dollar billion zali investorin Iran hi ndemna anei pui dei to
Iran hian chhum lo chat lovian China oil athon lut ve thungang ten a in rem human rights group lian te poin tu hnaya Iranian protester tele Iranian regime social tu anre chat theinan China hian Iran nena facial recognition le surveillance technology changkang tak apenge ni nan soi China hian ral thoma indo adulo astyle anilo aruka sumle paya chanpui technology transfer ral thom shol le dangte chutia tivel chu a hobiane Pakistan a hian a chiang em missile components le spare part te a supplier hypersonic missile technology po Iran ashil ngei nen US intelligence te chuan an soi Chinese GPS timaila satellite 35 mang beidau thre chu Iran man a phal sakta ne Iranian drones le missile te chuan beidau 3 an mang tavek Israel tan beidau 3 mang chu bai harta sot an EW system te chu GPS ti boy tura don ani deu force hei hi Iranian missile le drones ten target an chut fo na chan pakharane GPS hi kumsang hazuko somsari chawvela US duanin satellite som thum pakhat vela mang Iran vangin US missile man tau a heka Taiwan ven hinutur anei tlem vezel hei hi China tum alo ni rang thai West Asia US thunei na chut chia the China tan mal somna ne a investment ti zong ai toin investor le sumdong lian ten Gulf atrangen ramhim jok Singapore lama inson ten rilruk ta udut hlom Russia chuan he indona hian Iran nena Gulf rama US base te bitum thei turin intelligence alo petrinia soyene US indo long le fighter jet vel dan te po alo shil thinin Washington Post chuan atalang futaka target capturin satellite tracking US indo long te che dan le radar data te shetangaya hetiang te theitur khopin Iran hian satellite anga toklo puitu anom Russia le China Ukraine wara Iran hian Russia nena ground tamtak apia technology transferin Shahed 136 cho Geran Troten Russia hian asiambok John Lennon lapakhat nobody love you tia I will scratch you back and you scratch mine tiang deu khane indo na mun chu Iran ni ma se a indo te chu superpower ten ne India rama oil le gas a harsadone indo malokin Netanyahu chu kan PM modi chuan my great friend and brother ten avapum nol khania Iran hian alo thlirenga Indian oil anei lo nan a chezui don ti soite om zeldin thumai ane Strait of Hormuz he Iran oil thon chona pui berane a customer lian ber China nena oil athon na kong berane reitak akhar thailo mai thaya China point hong turin anor na view thai US hian helai kong atlang thainan hian malamek bok social media le media dang te point thil hi an soi war tuk fowa mi pungei to na an soi koi fo mai chiar tu le en tu nga du wa ani fo mishing ten thuthin thong kan nge event ti an ria India hian emergency laya man tu strategic oil reserve alanga viawania